Stop killing Tutsi in Congo. 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 Banyamulenge life matters. Banyamulenge life matters. Tutsi life matters. Tutsi life matters. Turi hano turi kumwe n'abavandimwe baturutse hirya no hino muri UK, abanyamurenge n'abatutsi n'inshuti zacu zivuye mu bindi bihugu duturanye, u Rwanda n'u Burundi, n'abandi bashuti bacu b'abakongomani ndetse no mu bindi bihugu. Twaje kwamagana ibiha bikorerwa bene wacu b'abanyamurenge muri Congo. N'ubwicanyi iminsi yose bari mu gupfa, za drone ziri mu kubarasa, bari muri blockage. Rero turasaba ko amahanga, twaje kubwira guverinoma ya UK hano kugira ngo idufashe ifashe abanyamurenge bari mu Minembwe kugira ngo iyo blockage haba, kandi guverinoma y'u Burundi na Congo ireke kuguma kubarasa. Rero nicyo cyatuzanye hano. Turagera kuri parlement kandi turagera no kuri number 10 aho premier minister akorera, tubahereza amapetition twazanye. Rero nicyo cyatuzanye hano kugira ngo tugire peaceful manifestation ku bibazo by'abanyamurenge bene wacu babe bakorerwa mu Minembwe. Murakoze. Muraho neza, amazina yaje nitwa Nyabagene Esperance, ndi umunyamurenge wavukiye Murenge akahakurira. Mbabajwe icyatuzanye hano, twababajwe n'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bari ruguru, ababyeyi, abakecuru, abagabo n'inkumi n'abasore, innocent people ko barabica buri munsi babaziza uko baremwe. Twaje hano gutakambira amahanga kugira ngo barebe uko batugirira nyamuna badutabarira bacu kuko ntabwo twishimye, turababaye. Murakoze, mufatikanye natwe. Twaje hano kwamagana ubwicanyi bukorerwa bene wacu bari ruguru muri Congo mu Minembwe, ku Ndondo, za Rurambo, ho plateau yose cyangwa se za Bibogobogo, Buvira ndetse n'ahandi muri Nord Sud Kivu, yo kubwira umuryango mpuzamahanga, leta ya hano nibyo ngibyo zatuzanye, niyo mpamvu duteranye hano. Twaje hano London kwamagana leta yacu ya Congo ndetse n'iy'u Burundi ku bwicanyi bakorera abanyamurenge cyangwa se abatutsi bose muri rusange. Ntidukeneye abarundi kutwica, abo bishe birahagije, bahagarikiraho basubira iwabo. Hano London kwifatikanya na bene wacu baba bakorerwa amabi, baba bakorerwa amahano. Ubwoko bwacu buri mu kaga, turababaye, dufite agahinda kenshi, niko katumye duhaguruka dufata urugendo rungana gutya kugira ngo tuze kukamagana. Hari benshi muri twebwe batavyumva, ariko biri mu kutubabaza cyane. Hari abantu bari kuja ku social media bakavuga ngo nta bwicanyi buhabera iwacu. Abantu bari mu kurara ku misozi, abavyeyi bari mu gucibwa amabere, abana babaye imfuvyi. Twabona ukuntu tubivuga, dufite agahinda kenshi. Rero turavyamaganya, abantu bagende bavyumve, duhaguruke twebwe twese twamagana iki kintu kugira ngo iki kintu kigende gishire, tugira amahoro, duhabwe ijambo kuko nandi moko yose afite ijambo. Igihugu ni cyacu. Murakoze. Abanyamurenge batuye hano mu Bwongereza muri UK, twafashe umwanya kugira ngo tuze hano ku cicaro gikuru mu bayobozi kugira ngo tuze kubaganiriza ku kibazo cy'abanyamurenge muzi kigize imyaka, ariko ubu ngubu cariyongereye. Uko imyaka igenda yiyongera ni nako bagenda bakomeza ubukana. Leta ya Congo, leta yacu yakagombye gutabara abaturage, ubu ni yibica igasubira ikagenda igafatanya na leta y'u Burundi yazanye nk'abamercenaires, ikazana n'abamercenaires bavuye mu bihugu bitandukanye, igafatanya n'intera hamwe n'imitwe yose ya negative kugira ngo yice abaturage. Amabombe n'amadrone ararasa abaturage, akica abantu, akica ibintu byabo, akarimbura n'imyaka yabo. Ubu abantu bafite ibibazo bijanye n'amasoko, ibintu byose, inzira zose zarafunzwe, nta kintu bafite cyo kurya, nta bintu bafite by'ibanze twavuga, harimo nk'umunyu, harimo amasabune, harimo isukari, harimo amavuta yo guteka. Ibyo byose ni ibintu batakibona bitewe nuko leta yabo yabafungiye amayira. Cyo rero twaje hano gukora no kugira ngo dutakira amahanga batwumve, babe bareba nimba hari pressure bashira kuri ya leta yacu ihagarika inkota, ireka abasivile babeho. Dukeneye kubaho nk'abandi bantu bose, nimba barwane nk'abasirikare, ariko bareka abasivile babeho nk'abandi bose nk'abaturage. Nico twaje gusaba leta ya UK. Tose
ndetse twe twenyine n'abanyamasisi. Ikibazo abanyamurenge bafite nicyo n'abanyamasisi bafite, nibyo zatuzanye hano kugira ngo twereke amahanga ibibazo bahuye nabyo. Twagize ikibazo cyo kuraswa n'abazalendo na FARDC na leta y'u Burundi zahagurukiye hamwe na FDLR. Nicyo kibazo twagize kugeza kuri uyu munsi, twereka amahanga ariko ntibumve. Icyo cyaduhagurukije aho dutuye muri kino gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo tubwire baje kuri uyu munsi, twaje turi benshi kandi turakeka ko baza kubyumva kandi kandi byose ari impinduka ziri kuza kuba. Icyo kintu turakizeye cyane. Uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa 4 2026 abanyamurenge batuye mu Bwongereza baje London gukora manifestation twiyamiriza leta ya Kongo ikomeje kwica abaturage bene wacu bari mu Minembwe. Abaturage babuze icyo barya, abaturage bafite isoko, abaturage bafite ibyo kurya by'ibanze cyangwa se ubuzima bw'ibanze bwarahagaze. Ni ukuvuga icyo dusaba ni ukugira ngo abaturage babone ikubaho. Twe turasaba kubaho, ibindi bibazo abantu bose bo biganiraho bakabikemura, ariko icyo dusaba uyu munsi ni ukugira ngo abantu babeho. Ibyo baganira bose babiganira ko abantu bariho bafite ubuzima bw'ibanze, bafite icyo barya, bafite ubuvuzi, bafite uburenganzira bwo kujya ku isoko nk'abandi, bafite muvema yose mu gihugu cyangwa se aho batuye. Rero twaje gusaba amahanga atumve. Congo, free Minembwe. Congo, free Minembwe. We want freedom for Minembwe. We want freedom for Minembwe. Congo, stop drone attacks. Tutsi life matters. Tutsi life matters. Tutsi life matters. Icyatuzanye hano uyu munsi ni ukugira ngo dukorere ubuvugizi bene wacu bari kwicwa bazira uko bavutse, abanyamurenge batuye muri Haut Plateau muri Kongo mu Minembwe n'ahandi henshi ku Ndondo no mu tundi duce twinshi. Nicyo kintu cyatuzanye hano, twaje kugira ngo tubwire amahanga, tutakira amahanga, turebe ko hari icyo yadukorera, kuko turi mu kwicwa n'abantu benshi, turi mu kwicwa n'interahamwe, tukicwa n'abarundi, tukicwa n'abazalendo, tukicwa na leta yacu ariyo kwita ko ari leta, ariko nta munsi n'umwe twemera ko turi abakongomani. Turi abakongomani at the end of the day, kandi ntituzoreka kuba abakongomani. Basogokuru na basogokuruza bavukiye hariya, iriya ni gakondo yacu, nta munsi n'uyu n'umwe tuzemera yuko badukura mu gihugu cyacu. Rero amahanga kandi akadufasha, ntabwo twaremewe gupfa, natwe turi abantu kandi natwe uko nabo bifuza kubaho niko natwe tugomba kubaho. Uyu munsi turi tariki 15 z'ukwezi kwa 4 turi hano London, twaje muri manifestation cyangwa se imyigaragambyo uvuga akarengane kacu kari gukorerwa ruguru. Ababyeyi bari kwicwa, abana bari kwicwa, ibintu byabo biri kwicwa. So twaje kugaragaza akarengane kacu dufite muri Kongo, ka guverinoma ya Kongo, ka guverinoma y'u Burundi bari guhohotera abaturage inzira karengane, nta munyu, nta sabune, nta mavuta. So dukeneye ubutabera. Twaje gusaba guverinoma y'u Bwongereza ubutabera kugira ngo baturenganure. Twaje hano turi abanyamurenge dukeneye kurenganurwa, dukeneye ko isi twumva tukarenganurwa, tugakurwaho inkota itwica buri munsi. Turasaba ko isi turenganura, natwe dukeneye kubaho nk'abantu, twaremwe mu ishusho y'Imana, natwe dukeneye kubaho nk'abantu, dukeneye kurenganura. Abanyamurenge twese tuye mu Bwongereza twagukiye rimwe mu kwamagana ubwicanyi twakorera na leta ya Kongo, ariyo leta ya Kisekedi. Dufite akabaro kenshi kabene wacu bazinzira karengane, abantu muri Side na Nord, abatutsi muri Kongo nubwo bamwe batemera ko ari abatutsi. Tukaba turi hano London mu kwamagana ubwo bwicanyi, tubabaye tubajwe n'ababyeyi bacu kubyo bari gukorera. Aya masaha tugiye muri parlement, tugiye kuri ofisi ya ministre wa president w'igihugu cy'Ubwongereza, tuvuga akarengane kacu, nta kindi dutabaza amahanga kugira ngo atabara ubwoko bwacu bene wacu bizira akarengane. Tukaba twamaganye inkozi z'ikibi zitumva akarengane k'ubwoko bwacu. Better than minerals. Our lives matters. Better than minerals. Our lives matters. Our lives matters. Better than minerals.
Better than minerals. Our life matters. Our life matters. Better than minerals. Better than minerals. Banyamulenge life matters. Banyamulenge life matters. Twaje hano kwamagana ibintu bihaye bibera iwacu, birababaje kuko tumaze iminsi tubona ibihaye bibera iwacu ntabwo bitumeresheje neza. Hari abantu bari mu kuja social media bakavuga amagambo bakavuga ko nta bintu bihaye bibera iwacu. Twebwe bamwe tuzi ibihaye bihabera. Hari abantu bishwe kandi je ubwanje tuzi abantu bishwe, abakobwa twararanaga batemaguwe, abandi baciwe amabere. Twabonye amafoto yabo kandi turabazi, ntabwo ari ibintu wenda by'ibihuha. Twaje hano kwamagana, dukeneye ubutabera, dukeneye amahoro mu gihugu cyacu, dukeneye natwe umutekano tugasa, kandi abantu bari iwacu bakituzwe. Abantu bari mu gupfa mu gitondo na nimugoroba, abana b'inzirakarengane, abakecuru bari mu gutemagurwa bafite imyaka myinshi. Ikatubabaza, imitima yacu irababaye, tumaze imyaka myinshi twadusaba ubutabera. Rero uyu munsi twaje hano ko abantu batuye mu Bwongereza kugira ngo twaka ubutabera. Dushaka ubutabera abantu bari iwacu kugira ngo basubire bagire umutekano, basubire mu byabo, kugira ngo basubire bahinge borore, kuko bari mu kubura icyo bica noneho bakaruha bakica n'amatungo yabo. Rero dushaka ubutabera, amahanga twumve aduheze ubutabera. Twaje hano kugira ngo twamagane n'amahanga abyumve, leta zose abyumve ku bibazo dufite iwacu byatewe na leta ya Kongo gukoranya amahanga yose, za Tanzania, za Angola, za Burundi, kuza kumara abaturage bayo. Dufashe nkane jenoside, amabombe, amadrone ya buri munsi, abana ntibaryama, abagore ntibaryama, jenoside hayikorerwa hariya niyo twaje kwamagana, bivanye na leta ya Kongo kuko ariyo yakoranyije iyo jenoside mu baturage, yamba ibindi bihugu kuja kumara abaturage bari hariya hano. Giteye dusabye amahanga gukurikirana ari amadrone ya buri munsi atisa ijoro n'amanywa ava mu bihugu z'abaturanyi. Nibyo twaje kugira ngo amahanga dusabe adufashe ari amadrone yunamuke mu bantu, mu baturage, ava mu Burundi, ava muri za Tanzania, ava no mu bindi bihugu by'ibituranyi. Dusabye amahanga kugira ngo adutabare, atabare bari abantu, abana n'abagore n'abantu bose n'amatungo. Twari twaje London kubwira leta y'iki gihugu cy'Ubwongereza kubibaha bibera iwacu mu Minembwe. Drone uzirica abantu, abasaza, abagore, abana, amatungo, kirabombarira akanisa. Donc nibyo twari twaje gusobanurira ubuyobozi bw'iki gihugu. Turamagana ziriya leta zazica abaturage b'inzirakarengane, leta ya Gitega na leta ya Kinshasa bakwiriye guhagarika buriya bwicanyi baba bakorera inzirakarengane z'abanyamurenge. N'undi wese ziriya FDR, Maimai, Imbonerakure na FRDC. Twaje hano kubwo kugaragaza akababaro kacu, ubwoko bwacu buri hariya mu Minembwe muri Kongo bamaze iminsi bicwa bazira uko baremwe. Rero turi hano mu mujyi wa Londres kugira ngo tugaragaze akababaro kacu, ubwo turi kuzira uko twaremwe. Rero turasaba kugira ngo amahanga aturenganure, abantu bose bafite uko bashobora kuturenganura badufasha, abumva runo rurimi twatuvuga badufasha kugira ngo ijwi ryacu rigere kure, turenganurwe mu by'ukuri. Turimo gukorerwa jenoside tuzira uko twaremwe. Twaje kwamagana ubwicanyi bukorerwa bene wacu hariya mu Minembwe, dusaba amahanga kugira ngo adufashe badukureho buriya bwicanyi. Abaturage barageramiwe, badufashe rwose. Nico cyatuzanye hano, abavyumva byose babashe kudufasha.
Twaje hano duhuriye hano abanyamurenge twese dutuye mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo twamagane ubwicanyi bwo gukorerwa bene wacu, tutabariza n'amahanga yose kugira ngo adutabare kuko ari abantu bari kwicwa bazira akarengane, bazira uko bavutse. Twaje London, twaje kwigaragambya tutakira abantu b'iwacu bari mu bibazo, abantu mu Minembwe habaye blokisi, bafunze amayira yose aje mu Minembwe. Ni ukuvuga ngo ta access y'abantu mu Minembwe kuronka ibintu byankenerwa, ni ukuvuga ngo ndibaronka umunyu, nta mavuta, ni ukuvuga ngo ubuzima bw'Umunembwe barabufunze n'indondo nuko bimeze. Rero twaje kugira ngo utakira leta y'Ubwongereza kugira ngo bagire ico bakoze, kugira ngo batabara bafite ijwi rikomeye rishobora kugira ngo leta ya Kongo na leta y'u Burundi bakureho biriya bintu no kubombarda. Bariko barabombarda bakoresheje amadrone, babombarda mu Minembwe, mu basivile, mu baturage, mu binosa abanyamurenge baziriki. Ibibazo bya Kongo abanyamurenge ingorane hari ni yihe ku banyamurenge, ikibazo kiri ku banyamurenge kihe? Rero nico twaje gusaba leta y'Ubwongereza kugira ngo igire ico ikora, ifite ijwi rikomeye rishobora gutuma ari amashire pression kuri leta ya Kongo na leta y'u Burundi bakureho ibya bibazo bashitse abanyamurenge. Twari twaje kuri parlement muri London kugira ngo dushikirize ibizo guverinoma ya Kongo irimo ikorera ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, yica ababyeyi, yica abana, yica abantu abasivile, ibaziza ko ari abatutsi, ibita abashitsi kandi ntabwo turi abashitsi. Kongo ni yacu, Kongo ni igihugu cyacu, som Congolais du sang et du sol. Ene gihugu turabakongomani, turabasangwa butaka, turabene butaka. Rero turasaba ko leta ya Kongo yahagarika kwica abanyamurenge. Turasaba amahanga atwumva ko yafasha ibihugu byo mu biyaga bigari ko bizadufasha kugira ngo bihagarike ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge ndetse n'abatutsi in general. Abanyamurenge live matter. hariho drone yateye ahantu hitwa Irundu yica abantu ndetse harimo n'abadamu. Murakoze cyane. Uyu munsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane abanyamurenge batuye mu Bwongereza baba hamwe rya Baka twaje hano London. Turi hano kuri parlement y'Ubwongereza, twaje kubabwira ngo badufashe bazamure ijwi bavuganire ubwoko bw'abanyamurenge buri kurengana, buri kwicwa n'ingabo za Kongo Wazalendo ndetse n'ingabo z'amahanga zirimo iza Neva w'Uburundi. Turasaba yuko parlement y'Ubwongereza ifite ijwi yabwira Kisekedi agahagarika iriya blokis. Abantu bakeneye kubaho, abantu bakeneye imiti, abantu bakeneye kurya. Ntabwo twaje mu bintu bya politike, twaje mu bintu zo kuvuganira ubwoko bw'abanyamurenge. Tunagaya cyane abantu muri iki gihe batumva ko bahaguruka kugira ngo bazamure ijwi bavuganire ubwoko bw'abanyamurenge. Tunagaya n'abandi cyane bafite ibitekerezo byo kwifatikanya n'umwanzi kugira ngo babashe kurimbura bene wabo. Ubwo ni ubugwari, ndetse si n'ubugwari gusa ahubwo n'ububagito burenze bukomeye cyane. Niyo mpamvu rero dushimira buri wese wageze aha ngaha kuba yaje uyu munsi wa none kugira ngo baze kuvuganira ubwoko. Mwakoze abantu bose kuba baje, abitavye mwese mwagize neza kugira ngo tuze kwifatikanya n'abavyeyi bacu bahabicwa bazira gusa yuko baremwe ko ari abanyamurenge. Hari Imana izaturenganura, hari twirwaneho turi kumwe izaturenganura. Umusaza yasize atanze umurage mwiza aravuga ngo intambara tuzayitsinda. Nubwo bimeze gutya intambara tuzayitsinda, haba ejo bundi nitwe tuzatsinda intambara. Murakoze cyane abanyamakuru, turi hano kubwo gutakira amahanga bw'intambara iri iwacu, ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, imurenge ndetse no muri Nord Kivu mu Banyamasisi, mu Batutsi muri rusange.
yiyambaza leta y'u Burundi bariko barica abantu, abakecuru, abasaza, abana batoya bazira akarengane. Twaje rero gutakira amahanga kugira ngo atabare ubwoko buhaye bw'inzira karengane. Twaje hano kugira ngo dutakire kino gihugu kuko kiri mu bihugu bikomeye ku isi. Rero icyatuzanye hano nta kindi ni ukugira ngo dutakire amahanga ahagarike ubwicanyi buhaye buba ku Banyamulenge bumaze imyaka 9 bahaye babica kugeza aho noneho bahaye bababombarda n'amadrone, abandi bagaca hasi ku butaka kugira gusa ngo barimbure ubwoko bw'Abanyamulenge. Nyamukuru twari kugera muri parlement tukababwira ibibazo dufite iwacu cyangwa se hamwe no kwa ministre wa kino gihugu kugira ngo tubashe gusobanura neza ibibazo ubwicanyi genocide iri gukorerwa iwacu. Twagerageje guhitamo muri bike muri byinshi wenda bishobora kugira ngo tubumvise ibihari, tubabwira ukuntu iwacu bazingiwe ahantu hamwe batabona uko baje hirya no hino, tubabwira ukuntu ingabo z'u Burundi zikomeje kwica abantu hariya, drone ukuntu zimaze abantu hariya mu gihugu kugeza aho barasa amatungo manini n'amagufi, ibintu bitandukanye. Kandi mu by'ukuri abantu basa n'abagaragaje akababaro kabo. Twaje hano London, twaje tuje gukora cyangwa se guprotecting kuri bene wacu ibibazo biri mubera muri Kongo. Murabizi ko Abanyamulenge hari ubwicanyi bwinshi burimo bakorerwa ababyeyi, abana. Ubu Abanyamulenge babundiye ahantu hamwe ntawe ushobora kwinyagambura, ariko twaje kubwira amahanga, twaje kubwira kino gihugu cy'Ubwongereza kuko turabizi ko gifite ubushobozi, gifite imbaraga, gifite n'ijambo rikomeye ishobora kuvuga yuko bashobora guhagarika ubwicanyi, bakabwira Kisekedi n'Abarundi n'abandi bose babashamikiyeho kugira ngo bahagarike ubwicanyi burimo gukorerwa bene wacu muri Kongo. Rero nta kindi cyatuzanye, ni ukuvuga ngo stop killing Banyamulenge, stop genocide Banyamulenge bose. Nico cyatuzanye muri kino gihugu. Murakoze. Better than minerals. We want protection. Tshisekedi, stop killing Banyamulenge. Stop killing Banyamulenge. Tshisekedi, stop killing Banyamulenge. We want justice. We want justice. We're now going to proceed to sign our petition. Tugezaho buri muntu wese agomba guhaguruka akarwana mu nzira imwe cyangwa iyindi kuko nta yandi mahitamo. Voice, our views have been heard. Thank you so much. Thank you, MP Rebecca, for coming. Thank you. Thank you very much. Tugatabara ubwoko bwacu. Nta miryango mpuzamahanga habe n'imwe iri mu kugera mu Minembwe. No kuvuga ngo nta drone agera mu Minembwe, abantu bacu bari mu bihuru. Muri iki gihe ni twebwe tugomba gukora. Mureke twumvire ubuyobozi, twunge ubumwe, dufatane mu nda, ubumwe n'imbaraga. Mureke kuba abantu bahuze mu bintu byabo, twibuke iwacu kuko nta mvura idahita na biriya bizashira, ariko gushira kwabyo no kugira icyo twakora twese nk'Abanyamulenge. Ubufasha burakenewe, hakenewe ubushobozi, amafaranga abantu barafungiwe bagihahira n'utwo bahashe, ibintu birahenze. Rero ku muntu wese Imana yagiriye neza ufite ubushobozi, mureke dukorera ubwoko muri iki gihe, tube nk'aba Nehemiya. Nehemiya amaze kubona iwabo hasenyutse, nta kindi yakoze, yafashe intwaro ukuboko kumwe gufata kurubaka, ukundi gufata intwaro. Rero dukeneye abamama, abapapa, abasore bacu gukora tugatabara abiwacu. Murakoze cyane kwitaba.